ام هاتنا دوزا حقی خود کن توپراخی خود کن ام توپراخی خونان بکشتن ام توپراخی خونان خالی صوفی د تمن خوی نوت سالی دا د ناف خو پیشاندن کا سیویل دا جیدگره او یکش خلق زوزانن حسندینه گل نافچا پاسوری یال آمدی جیدگره د بیجه بنگه هجیان اوی درج اب تندرستی بخیر هوا او آوا خوش آوان زوزانانه لیج بو که زوزانه جبابو کالان دبن گفا وکرنا مادنه کی دایه نزی مهکن لبر چلاکین سیویل دارتخن او دخوازن لهمبر وکرنا مادنه درکبن kesinlik le. Babu kaleme elbiriyaşe nişviye. Ya toprağı babu kalemeye. Kesinlikle müdahale etke. Deravatkin. Deravatkin. Ku millet ne kadar müdahale etke. Nahi. Devlete mehai ne be, hıyanet ne be, ne kadar tişkiş be. Emin Mingöl Lüban Zozanan şuvantiye dike. پر بگازنده و دو بیجه گرمادن چه به ادینی کارن تو حیوانکی لبر خودی بکن. اوی که دوابت نویدرانه از وان هیوی رجات کم برای دو جوی تشتیهانی بردن دو زوزانی ما بردن دو جانی ما بردن یعنی یتر ام بخمیش بونن رندی یعنی ام حیوان جلخی نکن آری جلخی نکن یا نکن کامی چی بکن از طرف آوا سو قایناقی گنده محرمه چی بکن ویدرانه امی کفارن yani ev tiştihane wani ne ev tiştihane ne başa yaşama me wani kul fiyane be mir kuda bhaçna mir ve fi millati bkebe kudari Zozan Hasendin hem çavkaniya ava navça pasuriye hem jî li bir gelek gul û giyayên endemîk hene. Dozda gund ji van zozanan Sûdê digirin. Lê neha dibin xetera madenê dane. Gelek pasuriyên ku neha li bajarên cuda dijîn ji bo piştevaniya gundiyê xwe tevlê çalakiya bûn ku ew jî li van zozanan mezin bûne. Xwezin ku em vira valakin vira bibe maden sasî ama em qebûl nakin em ê nehêlin. Boy walatê me ji bo av û axa bab û kalê me em hatine kendin nava vê me şahanê em naxwazin ser walatê me vî tiştanê vêkirin bi rastî vî walatî xerab bibe yani wêvan însan hezara însan ji wê ciyê xwe xerab bibin wê herin. Îro ji Stenbolê ji bo vî yayla me boy zozana ve ayrıca ya zozanî ne yani ev yani su deposiya me me bi tuma vê bilgahanê ye ji bo wê hatine. Rêxistinên sivîl ên Amedê jî ji bo piştgiriya gundiyan li Zozana Hasendînê bûn. Nehrini zehirleyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Serokê Baroya Amedê Nait Eren jî xelkê vê deverê ye û destnîşan kir maden ji axê bi kimyasalan safî dikin ku ev zozan yek ji çavkaniyên mezin ê Mezopotamyayê. Eren got ger maden li vê dera ve bibe ev ax jî û av jî wê jehrî bibe. û bi hezaran gundî jî wê mecbûrî koçê bibin. Xwediyê kompanya ku dixwaze zozanê bike gera madenê ji devera Pasûriyê. Me xwest em reportajek bikin lê daxwaza me bê bersivma. Hêjayê gotine ku gundiyên zozana Hesendînê dibêjin ji bo pêşîgirtina lêgerîna madenê ew ê çalakiyê xwe bidomînin. Xecican Farxîn, Dengê Amerîka, Zozanên Hesendînê, Amed.